Kinjunga. Kinjunga. Wewe Mbalamadi, ni ujinga gani unaofanya hapo? Je, mama yangu angekukuta hapo? Hivi huoni kama ni hatari? Na unajua fika kabisa mama yangu ameshaukataza kuja hapa. Alafu wewe unakuja, tena unaita. Hivi unajitaka au hujitaki? Samahani Kinjunga. Najua nimekosea, lakini kwa sina njia nyingine ya kuja kukutana na wewe. Ndio nikaona nje kukuta dirishani hapa. Hivi kwanza unajua ni kitu gani ulichokuwa unafanya hapa? Shida sio mama yangu tu. Shida humu ndani unavyopaona. Kuna vitu vingi vya hatari. Kwa hiyo hicho kitendo cha kuja hapo dirishani na kuita vingeweza kukuvamia na kufanya kitu chochote kibaya. Tena Mbalamadi, nakuomba sana usije ukarudia tena kuja kuita hapo. Sawa, nimekuelewa. Ulikuwa unasemaje sasa? Lakini ushasema hapa ni hatari. Bora tukaongelea sehemu nyingine tofauti na hapa. Usijali, wewe ongea tu. Kwanza hata hivi mamangu hayupo. Na vitu vyote vilivyobaki humo ndani na vimudu. Kwa hiyo wewe ongea tu shida yako. Kinjunga, Waswahili wanasema kidole kimoja kivunji chao. Yaani namaanisha si wote vita yetu ni moja. Ila wewe mwenzangu unaweza kutumia uchawi, mimi siwezi kutumia chochote. Kwa hiyo nataka katokea siku kwenye kupambana ukazidiwa, alafu mimi sina namna yoyote ya kusaidia. Kwa sababu mimi siujui uchawi. Lakini na mimi kama nikijua uchawi, tutashirikiana, nitakuwa rahisi sana kumpiga. Kwa sababu umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Naomba na mimi unifundishe uchawi. Nini? Hapana Mbalamadi, hapana. Hapana kabisa yani. Hivi unajua hicho kitu ni hatari kiasi gani? Kama mama yangu akijua. Hivi unajua ni kitu gani kitakachotokea? Hapana, siwezi kufundisha kabisa yani, siwezi. Hapana Kinjunga. Mama yako wala ataweza kujua. Hii itakuwa ni siri baina yetu. Hapana Mbalamadi. Nimesema haiwezekani. Kama nikiamua kusema nifanye hicho kitu, itakuwa nimevunja mwiko mkubwa sana wa kichawi. Nakuomba Kinjunga, nakuomba. Nakuomba sana nifundishe uchawi. Please, nipo chini ya miguu yako. Nakuomba. Nifundishe na mimi uchawi na mimi nijue tumchinde yule mtoto. Nakuomba Kinjunga. Naramutse neza master. Ikibazo cy'uyu Mungu giteye gute ku misanza yawe? Mungu yarananiranye cyane rwose gashoka ntabwo natamubwiye. Muri karasi ninde waderanje niwe. Muri karasi ninde mbese ikintu cyose gukora test nawe bishaka gusiba naumva mbese nta kintu nakoze. Ibaze ko yambwiye ko nta n'ubwenge ngira ngiye nkatica. Niyo mpamvu nari namushoye nyine ngo aza kureba. Prof aracyavuga. Ahubwo master akiri aho ngaho suyi wenyine ahangaha abanyeshuri dufite wagira ngo ntabwo bazi inshingano zabaze. Hari nk'uriya ngo ni kumwe uriya nawe buriya namusoro ari kumwe n'uyu nguyu ngo basohokane we yanga gusohoka. Ikibazo cy'igiti nawe n'undi do byose ni kibi discipline cyane rwose. Abantu bakwiye kwitabwaho bakazagaruka rwose bameze neza kuko ubu wagira ngo ikibabaza ntabwo bakizi nabo babashije babikubwira. wowe wagiranye ikibazo gute na prof? Ni prof yawe kutumvikana nimubwiye ko nyine tutumvikana na prof. Nje ntabwo namubwiye ngo nabwenze nzira, namubwiye ngo uburyo dusobanurira mu ntabwo budufasha nyine kumva ibintu ariko tubwira. Rero natambwira ngo ninzoke ngo namubwiye ngo master hagati aho ngaho ejo bundi nabakoresheje test ejo bundi urebye muri karasi basanga ari mu 14 ukibaza ni generation sinzi nyine biragoye. Bibaza niba nabakoresha test mu bantu 10 agatsinda abantu babiri kandi ni ikintu kigaragara. None ikibazo urumva ari umunyeshuri ari abanyeshuri cyo ikibazo ni niba atsinda muri icyo mba mubwira master nibyo mba mubwira. wewe gutuzamura ijwi kuri prof wa gutyo. Master wibagiye kundi hano n'iki kigali twe dufitemo sheyirenze hano. Ibyo bigo uburenganzira bwo gusuzugura prof.
ko nta kibazo cyabamo na gitoya, kuba namusuzugura mo gakeya. Gabanyijwe. Uze kunsanga mu biro. Ndamusanga nta kibazo maze. Profe. Ino nshuro ugiye kubabarira ubahe n'uduhano duke. Ubutaha nibyongera tuzabashakira ibindi bibakwiriye. Umva se genda uburyo ukabyereye ndaje turabyina kofi nawe gihari imbere wabo ntabwo napfuka amapica byo ntabwo nabo